Hoće li dušo? Evo, mora. Vidiš, problematike. Žile, užilo se sve. Ma znaš šta, tu je najbolje jedan salto napraviti. Dva salta. Jedan naprijed, jedan nazad. To je to. Nemoj mi nogu, ja? Ja. Kako je lijepo kad kroz ovaj prolaz vidiš, vamo fino. Terasica, kolica je tu. Malo veći video da stavim. Screenshot ću ja napraviti. Ovaj short ću ja napraviti, samo skratim se. Dragi moji, nisam vas pozdravila. Pozdrav svima. Nadam se da neki uživaju, a ne samo da rade. Koji moj muž ovako. Evo nas u novom gartenu. Radi se. Mislim, ja ne radim. Ja sam došla kasnije, donela sam kafu, ručak. Pa evo, zaslužila sam jedan odmor. Jel ne? Vada ako ono djece ide berat. Ide li? Fora je, ko je zabio ovu sikiru? Ima tu puno posla. Treba se to svašta očistiti. Bili su stariji ljudi pa su zapustili, umrli. I da se nije diralo ništa i tako. I eto, i šta ćeš? Nas baksuze uvijek zapadne posao. Ne možemo mi dobiti garten sređen. I onaj prvi je bio haos. Ovo je mila majka kakav je prvi bio. Evo ja se spremam nešto raditi. Zajebavam se ja malo. Nisam još navukla rukavice. Moram još navući rukavice. Eto, rekao da malo snimim. Ima još jedan prijatelj, došao je pomoći. Mužev i s posla i ovaj. Pa evo, rekao idem malo snimim. Zaboravila sam danas na mobitel. Trka, frka, kod kuće, suđe, ovo, ono. Spremi malu, spremi sebe. Spremi za gartena. Ovdje nemamo ništa, nemamo frižidera, nemamo ništa. Pa sam sve organiziraj. Imamo puno grožđa, vidite. Puno grožđa. O, evo. Evo taman ezbanče ovdje. Točno nam je ezban ovdje. Da malo snimim vamo s ove strane kako oni odmaraju. Vidi. Djeci! Ma ko to odmara? Ko nije ti još spavati? Puno su napravili on danas, boga mi. Popili smo kafu, jeli su malo i odešli odmah poslom. Staj bebo! Gdje malo izmasiraj bracu. Vidite ljudi, baš lijepo je. Lijepo je, to je bilo nešto betonsko, vamo iza WC. Ali lijepo je, evo vidite naš ulazić. Da vam demonstriram, baš je lijepo. U prvi video sam pravila, bio je zapušteno. Eto, kad objavim prvi video, nisam objavljivala garten. Nisam bila sigurna, hoćemo uzeti, nećemo uzeti. Rekao da ne bi objavila, ko što je onaj prvi, davno sam napisala naš novi garten, pa nismo ga uzeli. Strašno puno posla ima. Strašno. Tako da i ovdje ima puno posla, evo kada se izađe. Tu je isto put zapušten. Gore su ezbani. Tako da stvarno svašta ima. Evo odavde vidi se, stvarno su fino očistili. Kukuk! Kukuk! Ne vdio na meni. Kukuk! Ma i ti su u etaru. Imamo svašta. Imamo lješnjak, imamo šljivu, imamo grožđa. Vidite ljudi kako je grožđa. Pa muž nije htio šišati. Baš je lijepo. Pa ostavio je, pa da vidi kakvo je grožđe. Ne znamo još kakvo je grožđe. Tako da stvarno su, ovo se nije ništa vidjelo tu. Vidite koliko su raskrčilo odnijeli već. Znači put se već vidi. Mogu ovako snimiti. Aj sa veću strane možda
Fino ulaz ovaj, baš je lijepo. E vidite. Vinke, Vinke! Aj mahni, sad ću se odjaviti. Idem i ja nešto. Idem se javiti Selmi i idem se odjaviti. A, lajkić? Like it, subscribe it. Evo, malo se moj muž opušta se. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Ja sam uvijek opušten. Šta kažeš? Moram se odjaviti, evo zove me prijateljica. Ljudi moji, pozdrav vam. Hvala što nas gledate. Ako imate volje, zapratite nas. Jedan lajkić. Pa se vidimo.